Ja, drugari, imamo novu za animaciju u Koralovu. Kada kreneš sa mamom i tatom u kupovinu, u Ideu ili Rodu, pronađi Sunđer Bob proizvode i osvoji paketić sa sličicom, žigom i 2 diska. Uz to je potrebno i da imaš vreću sreću i igra može da počne. U vreći sreći čekate album za sličice, jedna od 8 Rollings figurica, Sunđerast ananas, Blesavi očko skočko i 2 društvene igre, Sit i Fit i Trči od meduza da ne bude suza. Od diskova praviš zanimljive građevine. Sa Rollings figuricama igraš društvene igre i čuvaš ih u ananasu. U album lepiš žigove i kada sakupiš 10, osvajaš gratis Rollings figuricu, a kada popuniš album sa sličicama, dobijaš 50% popusta na plišane igračke i Sunđer Bob kolekcije. Vidimo se u Ideji i Rodi i sreći nikad kraja!